Ilegal mixtape hice dos, maté a todos. Underground fenómeno from bottom to top. En el beat floto, te exploto como una flor. 3, 2, 1, yeah. DJ Sweat en los techniques. No lo ves, estoy sonando con mi gente blanco, mando like. Yeah, M-A-L. Bizalboka da txala kantza eragiten duten sentimendua izasoan bezala behar du krezala eta oituta zala eragin itxikagarria izan dezan irikoen parantzetan euskal izaera iriko kaitxetan bologinaren erdian bandero aterata goaz guztiok batera euskal herriko xarma berezia ospatzera. Será mejor que creas solo en lo que ves y las cosas son así, o quizá no son sin ti, quizá no existe nada si no estás tú junto a mí. ¿Cómo era? Si no estás junto a mí, ve. Sense el que esperes quan parlar la gent és màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Pam, 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 pam. Esta nit seria Noel mai bé, esta nit seria Noel. Naiz Barzak ez irabazi, gure kontuak, gure kantuak, nahi genituzken hasi, badugulako zer erakutsi, eta baita zer ikasi, eta baita zer ikasi. Hitzak ez ziren nahikoa ta doinua improvisatzen, betik hasi nahi izan dut nik garrotinak botatzen. Doinua ikasteko dugu euskaldunok interesa, eta goizeko 7:00 eingo dugu castellerza. Ella ha dit que som tacanys, és una veritat gens fonda. Ara us ho demostraré, jo faig la última ronda.